Kalong si siya ngi keman handuk kata ban pau Shafi Baro. Kum President Jong ke School Managing Committee Jong ke NONGJRI Presbyterian Secondary School. Bat hagaju uporo kum local MLA MDC Jong ke Mawati Constituency. Yang ban pau si siya yang jing so keman kram. Ba ke NONGJRI Presbyterian Secondary School. Benda kesini kebalami keman nak state level ke jelami ngelia ke bi ke songi haga jingele final ya ke SUBERTO na ke sub junior under 15 boys kalau yo ban Khur ya kanam jo JINGJOP haga national level SUBERTO kebalalong benda kesini habang na kalian ke jonga kumu president jonga managing committee juga school but kum local MLA. Na congratulate ya ke team kalau ra ke nam ke burung. Na congratulate ya ki coach, ya ki team manager, but kum juru ya ki baro ki official ki belaleng bani sunran ya ke team ke jongi. Na pen pau ke jing semua kemen ke berkrau. Bakani kamlong tang ke burung nam ke school ke jongi ke NONGJRI Presbyterian Secondary School. Kalau keburam ke Bukrau, ia ke Ribuai District Baru Kawai. But kalau lu keburam, ia ke Jelahi Baru Kawai. Sesisian nak kalian ke juga. Asyik ia kena ke kabu. But I kublai kirpang. But congratulate ia ke tiam ke jongi ke Belawang Rak, ia ke nam ke keburam, ia ke Jelahi Baru Kawai. Hak cukup por, ngakwa ban penpau. Ba mene kapor kepangitan concession ngalayo ban telefon yo chief minister jong ke jela ke jungi Conrad Sangma hag bedei bat kalet kawan ke jungi ban wan pai namar kapor pengilet ngilale de ke flight ban ke jing sisa ban wan pai ila pembek de ke train ban wan pai tendai nadu mene bangim pat ke game Kampat Sdang hag jingi keren ban chief minister lada ban Pynbuk Lypa dekat flight bakin one pai ki players ki jongi ki official ki jongi ki team manager ki coach baru arpalaingon ki badan mentah Bangalore bakin one pai dekat flight omshu dekat train yang pertama kejeng aku play beberapa yo chief minister jodoh jela ke jongi wat habal ke game Kampat Sdang lada berkula berpenduk ki flight ticket air ticket nak mentah ki players ki jongi keburam baru ngi asyik play Bulaya lam nadu ke Sdang, nadu ke district level, hadu ke state level, but menta ke national level. Ispen pau ke jing sekomu ke berkrau ya baru ke beladan menta nadu ke seng balang, nadu ke sorkar u district sports officer, but kiway ke bulaya dan menta nak ke menta banon rak ini ke nam ke buram ya ke jelahi baru kawai Krishna. It's going to be Meghalaya who will be walking away with the bragging rights of the 63rd edition.